Ni bukan Volkswagen Golf GTI tu ke? Tak, yang GTI tu untuk racing je. Yang ni untuk daily use. Kalau you nak pakai Volkswagen Golf tapi tak nak terlalu hardcore macam hot hatch, this might be the one for you. Ini dia Volkswagen Golf R-Line. Design masih lagi nampak sporty, tapi dia lebih fokus kepada daily driving yang smooth, practical and efficient. Dari segi design luar, R-Line ni still ada sporty touch dengan body kit khas, grille design dan rim yang lebih agresif sikit. Tapi apa yang best dengan kereta ni, dia tak nampak garang sangat. Dia mau kepada clean, subtle, sesuai untuk orang yang nak sporty look and also still lagi nak nampak classy. Masuk dalam pula, vibe dia memang clean and modern. Minimal design, ada digital meter, infotainment screen and susunan dashboard yang sangat simple. Tak banyak button fizikal, jadi dia nampak lebih sleek and kemas. Ambient lighting pun bagi sedikit premium feel waktu malam. So macam you guys tengok interior dia ni, bukan nampak macam sporty sangat, tapi dia lebih kepada comfort and user experience. So first thing bila you start drive kereta ni, benda yang paling obvious ialah dia punya smoothness. Steering dia ringan je and easy to control, especially kalau stuck dalam jam. Pickup tu ada, tapi dia bagi power secara linear, bukan jenis mengejut. Jadi bila you drive lama, confirm tak penat. Suspension pun rasa balance, cukup selesa untuk jalan biasa, tapi masih stable bila cornering. Overall, kereta jenis macam ni you guys boleh pakai hari-hari tanpa stress lah. Cuma you guys akan stress bila sampai ke tempat kerja lah. Dari segi performance dia pula, kereta ni guna enjin mild hybrid 1.5 litre TSI turbocharged 4 cylinder. So dengan adanya mild hybrid ni, dia lebih fokus on efficiency, which is lagi jimat minyak and daily drive yang lebih smooth. So kalau you guys yang nak drive relax-relax tapi masih nak fun tu, R-Line ni memang sesuai dengan karakter tu. So dari segi performance, power dia memang cukup untuk daily use. Acceleration tu responsif bila perlu, especially untuk overtaking. Tapi overall, dia lebih fokus kepada smooth driving daripada aggressive performance. Harga dia sekitar 185,000. Kira baloi lah harga macam ni untuk brand Volkswagen. Untuk teknologi, refinement dan efficiency, ini antara package paling lengkap dalam segmen hatchback. Senang cerita, kereta Volkswagen R-Line ni bukan tentang speed, tapi dia tentang efficiency and also smoothness. Kalau you guys nak kereta yang practical, selesa tapi masih ada style dan sedikit sporty, ini memang you guys patut keep in mind. Saya dah lambat ni masuk meeting. Gerak dululah.